kayane langkah wong sejagat buana mabok cinta bagus rupa alim kaya sangat ria Rosi jalan. cuma pacare kuna awan bengi kelingan mama wandi katane dan sampai kelaleni mangan Rosi pangeran penasaran sunyai masuk badan lamunan cinta bikin aksaran oh ya mari ujung-ujungan dewek sing dadi idaman dewek sumpah pitung turunan kula sayang sampeyan ujung-ujungan dewek sing dadi idaman saksi lintang lan wulan kula mong pisahan jalan sejuta hasrat kula wis kaya sekarang batin kula ngucap mama wandi lange jaga bayang duduk kenang ganteng kelingan duduk saking kasepeng nanging kangen si sayang mas pendol si gawe mas pendol sun mabok kepayan kaya orang gampang moni mas ayang mas pendol zaman kieu naucok lanang sejati kadus dingin saling percaya karo janji jujur setia welas asih ibarat dewa sampeyan dewa asmara bagus ning rupa ora sok gawe lelarangan ibarat dewa mas pendol sampeyan dewa asmara bagus ning rupa ora sok gawe lelarangan kabeh wong muji kabeh ngagumi pantes sampeyan yen kanggo rebutan lamun bener kakang pengen wayuan asal adil ning waktu lan giliran arep telu arep diwayu papat mas kayang syarat asal kakak acawatir kula ake jalukan mas kayang ora pengen mas karo berlian bulan rima bage digawah melarat ning segala galan enok aja kaget yen akeh mboke sebab bapak nira laris akeh rabine
mi kedung bunder tapi teka wamis resiko lagi wong ganteng pengen buru beli rasane wong wayuan larane luwih karo diantuk kemarang kang mi kedung bunder anak panas anak sakit tapi benjeri kadang-kadang hati rok digawe kecewa nafsu wis gede musuhe langka ora disangka nasibe badan lakine barengan bisa diilangaken tetep bae demen Lalu perasaan keganggu yen sedina bi ketemu kelingani mama terusina kebayang kang kado Sukardi mengkenen temegan aot sok mas ayang demen wis ana rabine kelingani papai heri bae goyang mari. kang kula ngarti bos cilik wis duwe rabi tapi kepriben papai arif kula orang bisa kalen papai arif bos jagung sing percaya kula ning sampeyan setia seminggu sepisan narosi mama wandi tulung kula pilih kanan aja ora dikawin Pilih kawin. tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan akadus beringin kanding pira lawasi kula ngenteni janjine papa heri pengen dadi sisi dina temu bulan ganti tahun sampai seprene papai heri langka jawabane ati wis ora senti Ora santai. kelingan ning janjine Janjine yen durung mas ayang mas lilik kilaksana mas abe sana sun rasa as penasaran pegel sun ngenteni tenane ora sabarasane pengen pengen urip bahagia apa sih penganggone sampai kasep kagatone akeh wong wadon kedanan demen sampeyan aucuk apendul mas ayang paling sayang tek pandeng dibosen sampai mata ke kunangan gawe ati gergetan nyawang sampeyan aucuk mas abe mas ayang Oke. paling eman Iyo digoyang maning. kula pingin kenalan watiran ora diterima jantung deg-degan mas ayang margi sampai kakang kula margi sengaja minjeri tapi
Kang Puy pekantingan ngerti idalanan kula ora berwirangan pemuda pujaan dadi impian pemuda pujaan dadi bayangan aduh keringan ning matane duh keringan ning mesene ayah hala pujaan dadi rebutan pemuda pujaan semanis madu pemuda pujaan manis gemuyu aduh keringan ning matane duh keringan ning mesene oh pemuda pujaan dadi rebutan yang dikatamu seminggu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh yang dikatamu seminggu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh nasir godong gedang wewayan sumpah ngomong mumpung lagi akeh ari batur pada keringetan beli kita mah keringet melulu gingke mundak belentung keringetnya sampenan sebotol sampai sebotol bu yuk goyang nggih yuk nasir aja watir aja belai selumahing bumi mung sampeyan kang tek sayang sejagat buana jepri duk mas pendol kang tek puja papai arif yen dipersaya ayah lala strok sigaren dada kula priben yen seumpama wong tua ora ngijini apa masih tetap cinta senajan direstui seikat kembang melati wangi sepetamanan Wisru ketidak disiji milih edan sedalan di bisa diilangakeun tetep baik demen mama wanda perasaan keganggu mas Able yen rong dihabi ketemu kilinganing akadus bringin kebayaning ngabagan mengkenen temengan akros segintung demenis anak sing duwe kilingan kenangan sopan kan kula ngerti akadus ringin duwe rabi tapi kepriben kula orang bisa kwalen aja pri percaya unanin mas ayang setia untuk seminggu sepisan turun kurang pilih kanan najan ora dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin Dilil dog silentong
kecil asup ka kolong di kolong anjing ngagonggong. Aduh Papai Arif gira-gira abdi tulungan kadus dingin kuring di udah bagong sang bangu sang bangu kenapa Mas Enon delak-delek aja Bagas sang bangu sang bangu kangku kenapa lu delak-delek aja sang bangu mata lu delak-delek aja abui pekantingan sangku ngodok bunyinya kerak-kerok. Hidang sai kalomberan hidang deui aut song ableng ninang batik gogoleran bisa dihilangaken tetep bae demen perasaan keganggu yen sedina bi ketemu ilingan ngabui pekantingan kebayang ngabui kedung bunder mengkenen temengan apa-apa heri demen wis ana sing duwe ilingan kenangan sopan kan kula ngerti sampeyan wis duwe rapi tapi kepriben kula ora bisa kalen kan sing percaya kula ning sampeyan cinta seminggu sepisan tulung kula tirikan najan ora dekawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kawin najan pada demene angel ngilangakeun kudu mawas diri kula duwe laki kakang wis duwe rabi mungkin cuma hayalan Mas Enona bumi kedung der Mas Ayah cinta mung ning lamun senajan saling cinta nanging ora kuasa pendul terhalang ning dosa yen cinta sing sejati kudu memiliki kudu saling ngerteni langkah sing resakiti yen lagi kangen kula dolan karo keluarga modal silaturahmi nambani kangene ati tapi tulung kakang aja nengerakeun bukat mengko pada betarpakeun ngawas sumbi ketemu sampai
Ayah ati kangen lan selalu kelingan belum bulan kasa suwe pisan kadus beringin Mas Ayang Mas Abri Mas Pendong ditahan yen aduh karo pujaan sun kelingan waktu kakalung Mas Ayang rasanya mengeng rasa sedih sejerone dadang kayak abot lepas nang sampeyan Mas Ayang ninggalan setapak kita pisahan najan kakang aduh sing panggona asa lingkungan lalu aja bohongan ayah halamas lawa jare tamani kita kawinan sedih tinggal maning awan lan bengi kula pengen kesanding laraning wong digawa demenan nautso sampai beli polu outsok inum lan mangan Mas Pendek seperti geni mantak manasnya Hermana ya dia jepre wis mari demane kulangi lagi ngomong ora wani Mas Lilik mung bisane nangis ya kadus beringin kakang teganya kita wis cukup kula sabari wis pegel kula nangisi dilalara bae batini laki langkah katone apa kurang ayu apa wis ora nafsu apa wis dibutuh papa heri ning rabi dewek kaya bingaku jangan gombyang bumbune kuning sambal goang pedes rasane kakang aja demenan bening beli kuat nahan larane lara ati saban dina saban bengi mikiri pujaan aja pring kang wis ninggal kering ning pikiran Mbak Ani kaya kuat kaya beling ayadi ning TKD ayadi Purbawinangun kula rela bagian mati waktu kien sun lagi digawe lara
ayah lasiri ning pujaan Jepri kang wis ninggalungan sekian isun lagi rasa kelingan Mas Pendo janji bengin jarene ngomong pisan dung kelingan pujangan wis lawas Jepri kita pisah yang bengi Sunda kaimpi papai ari posile yen turu Jepri kaya yang kenen wong lagi nandang cecoban Jepri mbak Mas Ayang moga-moga ayah lalabre watakeun iman bumi pekantingan pribasane aut sok damar gede ning dumurangan nana siring Mas Gayin kayang kene nadidin demen dewek kula kegelan duh kelingan pujangan wis lawas kita pisah untungan ning uripe sapa bagus sapa besak ning nasibe wong urip iku mung saderman mula aja lalin ning usaha aja panasik ning hitungan moyono papayari karo aja panatik soal malan memakuskan keyakinan Amulyono Rizki wis gawe ning badan dewek-dewekan kuatake imane ngadepi cobaane aja robah pikire sing dadi tujuane kuatake imane ngadepi cobaane aja robah pikire sing dadi tujuane sebenere niat sing umanjar demi rindu Amulyono ayah lala lan uga cinta papai wulan tapi sayang wong sing tek demeni
Bagas Amulyono yen kebeneran sing tek sayang ana sini Mas Gayeng karo wong wadon yen papayan ora dodok bareng lan bari guyonan ati duga pula cemburuan kayang kenen rasa negatif yen wong demen ora diladeni duh mangkene nayarman wong demen dheweke selawasi keduman nyawang na nyawang paribasangan tepuk tangan mung sebengalan sing wis pasti jelas ora muni mobil butut keluaran baheula saja manjeng mama kusen bedil sundut harita ayeuna mah bos cilik mobil butut geus jarang nambangan ge papai arif di kota ge geus dilarang tuturut tutut tutut mobil maju nang hidung mogok di jalan radiator nang ngebuk jenik na turun nu mana itu nyukai disolokan anu mana mobil nang nginum papai arif jika kebudi mandian la 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 tuh pengendang tambal gening Kendang bolong. mobil butut deui keluaran baheula mobil butut deui saja manjeng bos cilik bedil sundut harita ayeuna mah mobil butut geus jarang nambangan deuk ayah lala di kota ge geus dilarang tuturut tutut tutut mobil maju nang hidung mogok di jalan radiator nang ngebul kinek ngaturun nyuk sai disolokan mobil nang nginum jika kebok di mandian ketangguhan maning laki demenan maning balik sakaran maning ribut pegat maning kula rangda maning nuru wong lanang maning arep kawin maning jare anak tiri di babai maning laki anyar maning kena ngalih maning kasur tuku maning mertua ganti maning duit anak maning
ringkuh maning mending pegatan maning duwe laki dudung Duduk dadi rangda dudung dorong wis lawas zamane apa sih? urip dhewe kan bae Dewe-dewe. wis lawas zamane mana asiri Apa sih? urip dhewe kan bae sundi pegat beri Dorong ditonggoni bating ngilak kula jaluk pegat anak siri ora liyan kula jaluk pegat anak siri ora goyang liyan mari. kang Non pribensi arep bensin nok arep mendi digawa rumah tangga ning laut ih ding kang non pribensi arep bensin nok bidi sanding bidi sandung pitung tahun sibuk bae rumah tangga sapa ira sapa isun ayah lana siapa isu duwe laki kecewa rasa digetung kan non apa bener iya jare tangga kakangku mabok ning randa jaladeni bobat yen bener mengakui papai hanura tidak jaluk talak anak siri ngapa beli diladeni mending kula dadi rangda uripe bebas merdeka daripada duwe lagi gawe lara ning ati ketemu karo bebaturan sing kenal ajaran pikir ora karuan nembolakeun terus dan sumelap ning dada yen tresna wis mlebu eblek sejrane kalbu anjari maslik papai ulan ora pilih bulu ayah lala yen awan kebayang yen bengi ke impi bandar turu rak lali lali dujung juna du pujaan gandulan ning sing tek sayang ayah lala siri adidin sing teku jawa eblek awan kelawan bengi sepira lerane abagas sepira isine masalah yen ora kelakon bos sinik papai wulan duku ayang temen sunan surah
dene sunyangga wirang antara dermayu Hongkong tulung kakang aja bohong sing melasa ning wong wadon aja gawe kula nangis ketuwon jare pengen gawe Mas Peri kula mangka demi dika dilawan wong wadon bujang sampeyan ning omah malah demenan wong wadon lagi kerja wong lanang sanja kula ning kene kengelan sampeyan dolanan wadonan kaya Mas Geni wong dihianati pengorbanan kula oleh kecewa kaya percuma kula mola apa kari sanja kang aja bengi-bengi kulane watir bokat ana sing ngintil kula wedi bokat digrebeg hansi ototek kenceng lamun jagate peteng papai arif tapi wong wadon tangan beli gelem anteng durung kawi bokat dodole geseng tuku blengep sing enak ning arahan lamun pengen anget ayu pada kawinan mulane bener memang beli tekung kiri tapi wong wadon ora pantes dingini kula gakang pengen pisan dikawin lamun sun diisin bagian ngongkosi dingin beli dudu musuh kula getun bengit ketemu lahirman akibatnya ayah lana kita mengurung kudu pisaring akhir langkah enake wong demen ora kelakon mamanani mas nama papai tri mikir nasi papai arif kula
kembang turi diwadahi Joget maning. kita dua laki bos beras bunga sering di bebodong dalan molah awan bengi dalan duit di pada mendi mama kusen dijaluk ning rabi bos cilik sewot di mari mangari dalan hati wis curiga bos beras bunga anak apangan Rata-rata. biasane emangan kian kaya kemang-mangan disuguhi mangan ora gelem dipangan bengi ditembangi papai arep boro-boro marengake yen masih demen bekas rabine kula singala beresan bae Dulde. Ha 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 ha. percuma di pertahanake bos cilik bati gawe papai arep mama kosen nyusupi wetan kembang suri Bang Suri. diwadahi tombo Kata manja. kita dua laki papai arep aduh sering dibebodong molah awan bengi esuk sore duit di pada mendi papai arep dijaluk ning rabi papai arep sewot Awas. di mari mangari ati rada curiga papai arifku anak apa biasane emang abagas kian kaya kemang-mangan disuguhi mangan rasiri ora gelem dipangan mas bengi ditembangi gagean mareki maning yen masih demen bekas rabine kula singa bos beras beresan bae percuma di pertahanake bati gawe subi wetan kembang curi diwadahi tombong makusen kita dua laki sering di bebodok bagi molah awan bengi duit pada mending dijaluk ning rabi sewoh di mari mari tung kamar waktu bengi wayahe bulan purnama katon cahya gumilang sakrawana gawe seneng ning sapakayangan kelingan ning masa lagi demenan gawe janji
Masdul abagas makusen karo gandulan ati suka duka papai Arif bareng dilakoni ora bakal bisa sampai mati bulan purnama bos cilik dadi saksikan abadi nanging janji tinggal janji kang ora buktine najan manis papai Arif bos jagung kaya madu gawe sulaya akhirnya pribasane kati babal woneng guri radi sangkang sampeyan sulaya janji kaniaya temen nasibaden diri sengsara akibat korban